Halo perlu naik beli PW bro, kena ke por bak lima ronda. Kemudian ada mah kena ke Jaka bak longnya kena ke Meghalaya Healing Festival. Oke ngapa nih lihat gitu. Ke Jaka bak long mentah. Halo perlu ada nih Jaka bak ada kena ke Healing Festival. Baik kita juga apa pelong, sungai ha? Oh, teh. Perlok dan memang ini kita kerja kabel bilang ni Rajisen Healing Festival, ini kita Healing Festival ini. Lah hebat. Kalau hệ ha cái giật cam
Te ngapat ngan lek hai na menta nam song dai ga jing sang ru suwan menta nomor bai nga wan bot igi ki perlok te ndang la position ni ta men se happen i bat habrin video mah dia sai oke perlok datang kini ka klip ka bak lihat ya te lada dan prank juki belum poi thamai kini ka channel ka jonga so subscribe share và like để được những cái yang hấp dẫn video. Ok bye bye, love you guys. Start more vlog. Ini deka yau juga bagi jadi ke jengbam kedukan syah ke ini dah. Lihat otak. Dah waktu lashim kena ke last apa? Dan di t-shirt bro, t-shirt, di frame, di frame, ya. Chusen.